La République démocratique du Congo vit un paradoxe. Sur le papier, des accords de paix, des négociations en cours, des promesses de cessez-le-feu signées à Washington et des discussions à Doha. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya. Mu gihe amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington n'ibiganiro bikomeje i Doha, umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uracyari mubi. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda n'umutwe wa M23 gukomeza intambara no gusahura umutungo kamere w'igihugu. Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya avuga ko Kigali yemeye umugaragaro ubufatanye bwayo na M23, asaba amahanga gufata ingamba. Leta ihakana ko itotezwa ry'abanyamurenge, ishimangira ko ari abanyekongo bafite uburenganzira busesuye. Agataho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaza ko izatanga umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umunyamuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF. Rero niyo makuru y'ingenzi twari tubafitiye. Reka rero tubagezeho rero incamake n'ubundi y'iki kiganiro cyakorwaga n'umunyamakuru wa TV5 ndetse n'umuvugizi wa guverinoma na demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya. RDC rero yakomeje ku magambo y'amahoro, ariko intambara ikomeje mu burasirazuba bw'iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo rero hari amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington n'ibiganiro bikomeje i Doha, umutekano burasirazuba bwa RDC ukomeje kuzamba. Leta ya Kongo ivuga ko intambara iri gukomeza kubera u Rwanda n'umutwe wa M23 bashinjwa gusahura umutungo kamere wa RDC. Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya avuga ko Kigali yemeye ku mugaragaro ubufatanye bwayo na M23, bityo hakwiye gufatwa ingamba mpuzamahanga. Leta ya RDC ihakana ko igaba ibitero ku basivile, ivuga ko ikoreshwa rya drone n'ibisasu bigabwa ku baturage bikorwa n'impande zirwanya leta. Ntabwo rero turi buze kubura kubabwira no ko habarirwa rero impunzi zirenga 300,000, abarenga 500 bishwe, ndetse abana 12,000 batandukanye n'imiryango yabo kubera intambara. Ku bibazo rero cy'abanyamurenge, leta ivuga ko ari abanyekongo bafite uburenganzira busesuye kandi ko batagomba gukoreshwa nk'impamvu yo kugaba ibitero. Kinshasa kandi inavuga ko izemera ibiganiro by'abanyekongo gusa igihe ingabo z'amahanga zizaba zavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagashyirwaho agahenge kagenzuwe. Leta rero inashimangira ko ibiganiro bitagomba gusigasira kudahana ku byaha by'intambara. Turasoreza rero nuko RDC rero itangaza ko izatanga umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa OIF ishingiye ku kuba ariyo gihugu gifite umubare munini w'abavuga igifaransa n'ejo hazaza h'uru rurimi. Tutibagije rero ko cyane uyu muryango usanzwe uyoborwa na Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi n'ubundi uzongera akiyamamariza kuri uyu mwanya. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Reka rero nanone mbinjize muri iyi interview Patrick Muyaya yagiranye n'uyu munyamakuru wa TV5. Ntabwo rero nigeze nifuza yuko iza kuba ndende, ariko n'iminota itarenze iminota 9. Ngira ngo rero dushyire mu rurimi rw'ikinyarwanda ku batarwumva, ndetse nabo baraza kubikurikira mu rurimi rw'igifaransa kuri TV5, cyane ko ariho icyo kiganiro cyaciye. Uhawe ikaze rero muri iki kiganiro gatanu kuri gatanu, ijambo kurindi. La République démocratique du Congo vit un paradoxe. Sur le papier, des accords de paix, des négociations en cours, des promesses. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bangikane cyangwa se paradoxe ku mpapuro, aho hari amasezerano y'amahoro, ibiganiro bikomeje, amasezerano y'agahenge yasinyiwe Washington, ibiganiro biri kubera i Doha.
ariko ku butaka ukuri ni ukundi rwose, imirwano ntihagarara ahubwo irushaho gukara. Ni muri urwo rwego twakiriye umugoroba Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Congo. Patrick Muyaya, mwiriwe neza. Kandi rero murakoze kuba muri kumwe natwe. Ati mwiriwe murakoze mu kuboza rero idoha hasinywe amasezerano ya Washington, nyuma akurikiraho ibiganiro bya Doha bikomeje kubera muri Qatar n'impande zitandukanye, ariko ku butaka nk'uko nabivuze nta mahoro aragaragara. Murasobanura mute itandukaniro riri hagati y'amagambo n'ibiri kuba ku butaka? Numva ko icyo kibazo gikwiye kubazwa perezida w'u Rwanda se wa M23, kuko nk'uko mubizi igitekerezo cyose cyo kugarura amahoro gihungabanya inyungu ze z'ubukungu, kuko rero impamvu nyakuri y'iyi ntambara ari ubusahuzi. Mperutse kubona ko ibinyoma byose byifashishwaga mu gusobanura ihari ry'ingabo z'u Rwanda byasenyuwe kimwe rero ku kindi, kandi nawe ubwe yarabyemeye, yemera ko ubutegetsi bwe bushingiye ku binyoma. Igihe bemeraga ku mugaragaro ubufatanye buri hagati y'u Rwanda na M23, mu by'ukuri hagati ya se n'umwana, bityo rero biragaragara ko niba hakiri ihohoterwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo biterwa n'ubushake bwa perezida w'u Rwanda ukomeje gufasha umwanya we wa M23 agamije gukomeza gusahura umutungo kamere uri mu gihugu. Mbere yo kujya ku Rwanda muvuga ko mu mpera za Mutarama u Rwanda rwemeye ko rufitanye ubufatanye mu bya gisirikare na M23. Kuri mwe ibyo bisobanuye iki? Ese ni iherezo ry'uburyarya? Ati ikibazo ni uko twari dusanzwe tuzi ko u Rwanda ari ubutegetsi bushingiye ku binyoma. Ubu rero ibihugu byose by'umuryango mpuzamahanga byari bisanzwe bibizi, noneho habonetse n'ayo masezerano ku mugaragaro. Ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga ni ngombwa ko hafatwa ingamba, cyane ko nubwo twabonye imyanzuro y'abayobozi bakuru barimo perezida wa Amerika n'umwami wa Qatar mu biganiro bitandukanye, u Rwanda rukomeje gukora ibyo rutagakwiye gukora. Iyo rero uri ku meza n'ibiganiro by'amahoro ntukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane ukoresheje drone za kamikaze n'intwaro zidasanzwe, cyane cyane iyo bigenewe abasivili. Ubu dufite impunzi zirenga 300,000 zahungiye mu Burundi, abarenga 500,000 bishwe n'abana 12,000 batandukanye n'imiryango yabo. Murebe uburemere bw'iki kibazo cyatewe na perezida w'u Rwanda n'abamushyigikiye. U Rwanda by'umwihariko ruvuga ko ubufatanye rufitanye na M23 bushingiye ku ihari rya FDLR ku butaka bwa Congo. Ntimutekereza ko igihe kigeze ngo Kinshasa ihagarikiye ubufatanye ubwo aribwo bwose butanga impamvu zo kwitwaza? Ati ibyo nabyo ni ikindi kinyoma, ni impamvu isubiwemo. Niba perezida w'u Rwanda ubwe yaraherutse kwemera ikinyoma yavuze ku ihari ry'ingabo ze, dushobora rero gusobanukirwa neza ingamba zikurikiraho. Niba rero twaragiye i Washington tukanasinya, nuko twemeranye ku migambi ikemura ibibazo byose, tunashyiraho ingengabihe ituma impande zitandukanye zikora, cyane cyane binyuze mu buryo buteganyijwe n'ayo masezerano. Ku kibazo cya FDLR twakoze uruhare rwacu, kandi u Rwanda ni rwo rwonyine rukomeje ibikorwa byarwo nk'uko byagaragajwe n'umuhuza wa Amerika. Iyo umurebye ibyavuzwe na ambasaderi wa Amerika i New York cyangwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Rubio, biragaragara ko u Rwanda ari rwo rutuma amahoro atihuta kugaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ku butaka abantu benshi bo mu muryango w'abanyamurenge mu burasirazuba bw'igihugu bavuga ko babayeho mu mutekano muke kubera ibisasu bavuga ko mubagabaho. Ubwoba bwabo nta shingiro bufite.
Muyaya ati ibyo nabyo ni ibinyoma. Herutse kuva i Washington naganiriye n'urubyiruko rw'abatutsi b'abanyamurenge ruriyo. Bagiranye ibiganiro na Perezida wa Repubulika, ni ngombwa kubatega amatwi. Icyakora Charles Amori ntushobora gukora ubwicanyi witwaje ko urinda umuryango runaka. Ukuri nuko ubwicanyi bwari buteganyijwe ivirati utabayeho, kuko uyu munsi ingabo zacu zitwariye igihugu n'abasirikare ba FARDC aribo barinda cyane abagize uwo muryango. Ubwo aravuga Wazalendo na FARDC. Umunyamakuru ati none se ni izihe ngamba mufata mu buryo bufatika kugira ngo iki kibazo gikemurwe? Ati cya mbere ni ukumenya ko Perezida wa Repubulika ari inkingi ya mbere yo kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose rikorerwa abaturage bose, kandi kubera ko abo baturage babanza gutotezwa n'u Rwanda rubashyira mu kaga imbere y'ibindi miryango. Dufata ingamba nk'uko ndi Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, tugenzura ko amagambo avugwa mu ruhame ateza ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu. Kandi rero ukwiyemeza kwa Perezida wa Repubulika uhura kenshi n'abagize uwo muryango bigaragaza ko twe n'abo baturage dukomeje kwitanga kugira ngo impamvu y'u Rwanda yo kwitwaza itazongera kubaho. Abanyamurenge bafite umwanya wabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, si mu Rwanda. Reka dukomeze tuvuge ku bibera ku butaka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ikibuga cy'indege cya Kisangani, aho hari igice cy'ingabo z'indege za gisirikare za Kongo cyagabweho igitero cya drone mu mpera z'icyumweru gishize. M23 yabyigambye. Kuki muvuga M23? Reka mbabaze, ese ni ukwaguka guteye impungenge kw'intambara iri mu burasirazuba? Ati tuzi imigambi ya se n'umwana, u Rwanda na M23, kandi icyo gitero kubera ko ikibuga cy'indege ari igikorwa cya gisivile, mbere na mbere kiri mu murongo w'ibyo twabonye ivirati. Ni imyitwarire muri Uvira, ni imyitwarire rero y'iterabwoba, kandi itangazo ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe riragaragaza ku ruhande rwacu twafashe ingamba zo kwirinda abaturage kuko tuzi imigambi yabo, kandi izo drone zose ntizageze ku byo zari zigamije bitandukanye n'ibinyoma batangaje. Ati se ikimenyetso cy'uko intambara iri kwaguka mu buryo buteye impungenge murabivugaho iki? Ati tuzi imigambi yabo, ntabwo rero ari ugushaka kwagura intambara igera Kisangani gusa. Tuzi hafi imigambi yabo, ariko bahura no kwihagararaho kwa Perezida wa Repubulika w'Abanyekongo bose. Izo ni ingendo zigamije gutsindwa. Ku bijyanye n'ikiganiro hagati y'Abanyekongo, mwiteguye gushyiramo ibice byose by'umuryango w'Abanyekongo, harimo Nyarwanda w'Abakongomani, harimo na Perezida Kabila wahoze ku butegetsi urega ibyaha by'intambara n'ubugambanyi. Muyaya ati mbere na mbere yo kugera kuri icyo kiganiro hari ibisabwa by'ibanze kuri twe. Nicyo bwo kuganira, ariko ibiganiro ntibigomba gusigasira kudahana, kuko kudahana niko gutuma ibi byaha bisubirwamo. Kandi biragaragara ko mu bikorwa bya se n'umwana hari abafatanyacyaha. Ni ibisanzwe rero ko habaho igenzura ku rwego rw'ubunyangamugayo n'ubunyarwanda bwa bamwe, kugira ngo tumenye ko bataza nk'abafatanyacyaha ahubwo baza kuganirira nk'Abanyekongo. Icyo kiganiro kizabera muri RDC kandi hagati y'Abanyekongo. Ati mu gusoza, umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa azatorwa mu Gushyingo utaha. Mu nama rusange ya OIF izabera muri Camboge, muremeza ko RDC izatanga umukandida? Ati birumvikana, RDC nk'igihugu gifite abaturage benshi bavuga igifaransa ifite uburenganzira bwo gutanga umukandida.
umwirondoro we uzatangazwa igihe nikigera. Iby'ingenzi ni uko ku bijyanye n'igifaransa dufite umushinga, dufite ubushobozi, kandi ejo hazaza h'igifaransa hashingiwe cyane kuri RDC bitewe n'umubare w'abagikoresha. Dufite rero gahunda, kandi tuzi ko igihe iki kigera tuzageza umushinga wacu mu bindi bihugu bigize uyu muryango kugira ngo tuwuhe icyerekezo gishya. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko kandidatire ya RDC yaba igamije gutwikira iy'Ubufaransa. Icya mbere ni uko kugira ngo zimwe na zimwe cyane ku bijyanye n'igifaransa cyangwa amabuye y'agaciro y'ingenzi, u Rwanda ari igihugu cyo ku ruhande kitagakwiye kugira urwo rwego. Ubu iyo urebye aha abakoresha igifaransa bari naho ejo hazaza h'ejo h'ururimi ruherereye bishingiye kuri RDC. Tuzaza n'umushinga wacu udafitanye isano n'ibibera ubutaka bwacu ubu, kuko twizera ko ari ngombwa kubaka amahuriro, guha urubyiruko ejo hazaza no gutera imbere. Ku Rwanda rero urugero rwihuse, duherutse kuva i Washington mu nama yahuje ibihugu 55 byatumirwaga kuganira ku mabuye y'agaciro y'ingenzi. U Rwanda ntirwari rurimo, kandi ntirukwiye no kuba rurimo. Si uko rero usahura cyangwa ukora ibikorwa byo kwakira ibyibwe bituma utumirwa mu rwego nk'urwo. Ati Patrick Muyaya, murakoze cyane gusubiza ibibazo byacu kuri aya makuru yerekeye RDC. En ce qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonne soirée à vous et merci. C'est moi qui vous remercie.